got live inge na at the interest like a background ng na wana pen nagawa di pan pangit the interest kada to gani we mit part no kayo shine wo yak fa kaksa class na sin kat ke pel sin kada le shu malap la katsi beto ga ko la nage kuno kon nage tosta sin siya to ga sham ton walkus penitential sham su ko pang Roy sin to ga fahkak mak ngos kya sa sin kat me fosrnga ke lu na si ba fosrnga na ke long lu pa to ka kengan kai noe na pel na ke wa ngani spell in pine kom show loman matlas na ke try ke pel sin kuran lan ministry si bana academy la machi makadash kenge tang si makadelu si ikasna sil dig interest ka ngayon academy pa summarize ka summary si man talge podcast sing academy mo ako la talim ila flok ko ako la na ke flok man lim ni make patla pangan podcast si ma ko na kay wa ini na ashish kadin fact na sin matlas ko sai inakes makin yesin si na ke floksing pa yoks bang in wangan masyayan masin banget taga shoot to ko salan ka din mettigi mana kayo lekes na siya sky simet lal fungi mata ka sokol in kalan kala masin pa yoks bang met para chisel taga min siya yataw sin ro som na in molikat la kayo nag-travel ng ministry focus audience la sa pamit ko sa mga kayo kalan na pa la language ng uta ka din specific na sinmet ko sa natikan mo pagkat tu ite sumsamram na sinmet ponpe ko mat group ka mat kiap ko wherever we go as Christian kadin ready to profess mas magatash ka in pangon mo ito nagka-moli lesson as the Great Commission Matthew 28:18 nagka-longo kuno kon siya pagatash ka ng matilalfong nating interest ka el din obligated nagka-elingan kaya lenta ka nagka-kalansap siya we matlas ko sa in fact warning ni may tayo nesmak nagka-flok siya nga even kat di kanon which siya nga na responsibility sila esikiyal takala kyalam nagka-kapun masim nagka-stand out listen commentary kaya which siya nga na speak and act as a watchman. Now, as we go through this week, kada continue kadin front face ipena week na phone siya nga stand out listen commentary. We pena kuno ko nga fast. Si epel e alla fuela ma siya nga bear with us. Now, kataga liye na mat na kay wako siya matlalal fungi makuner ka din tafay na siya siyak na mutake si kosyo hikiapal siya. It will take prayers. It will take every single believer in kosya in the ka na naksi fun na nagkakalain sa siya. Nakadeta la siya aske ma siya min me katilusin na siya kay siya the third person of the triune God. God the Holy Spirit elarsin matlalal fung nagayo. Nakatikan tafong lagi masin. Higep nikalansap, higep boy yan nagay wasyaya, dikan taka kusung masin. Met ma maul kun nga no. Dikan fungulya. Menas elo sita na pay la pangan na pay purpose of life siya maul siya. We are getting ready. We are being transformed every day in this lifetime to be like Christ in every aspects of our lives
kadin feet mawul si fasyo. Silben na remind, ako lang na kaya takalan lem, nikmet patla. Kaya katakam tansing profess nga tikin tres kala, kat kamit kadetala, katawinain ka siya, may pang ulay lalan kat, na siya na kayo sa lalan fung, te matafung na siya pang, te makadata ka tuwa, halalarik, fing nga mo, Syria kigatar, si sapta siya, fosingal tulis nga lakos. May nakawa ma full lao, lalal fung niya, Syria kitar ma siya. May kalme, el-akali ka titar, may ngon nan katarin ka, ilyak nan ka. Nung di, makatram-tram kin fara, Ezekiel, so, may ngayon so, katil sang sign, symbols, sang popolya, kikeslan ka siya, sang na siya, kuy bilyanan, warning yung may nga, losing follow na kakukan ka. And that's exactly what's going on in this lifetime. Kadin warning. Kadin me, speak and act as a watchman. Araw, kulo kaksakin kat kaya, pelchil si Pausin na shares, kada taga proil le, nakataga, usya uning ikesla, tako, tukun naon sukungan na, tikin tres ka lataga. Akay mat na kayo, akay matlas na kayo, di kaya pa background siya na kaya, pukin siyam. Nangataga narrowed down na kaya, siyam to ng walkos. Sumoni bigas kaya. Fos na geluo, fos nga unike longolu, tasakta. Fos tolu na kaya, kate uchepen, manalu chepang, kate uche no fon na, akfon nila siyam so kung time is not the issue. Malan ka din Fahkwack le, wangan limit lang God. Wangan, naragas lang God, ito ka fon na, wangan limit, te katis or makin time. Kataga in Fahkwack na fon na may kyak ngayon, akas makinyigat. Kataga salakla ka din sa marama siya, man masing pa, pakatara kaya mawul siya. Wan masyaya. Ara, we will take our time in the presence leadership lang ngon madal. In pangkat kamalitin. With that being said, kumars ken mom and kumars wan, na manas perseke yok tasakta. Proy. Kat proy panang wait ko siya nagawin ako na nagka-flock lang lang. Every single person. Inako na. Kat proy kapelching Baba kadalya su malap kaksakin kong kaya kung akas makinyagat ekaya taka nagka-pelching takong akiye pa kadin tako. Ako lang mong ma etaka kaya siyam tong walkus. Inakayagat kay siya. Kaya mulin lalfing lash, kaya mul lash kapelching. Kapagdalya su malap lapako din yok lom lang chikawul lom na siya kay siya titui. In wikat fashion na kapelching. Tasak talya kalim kaya kas mo loma. Lalamin na lang kay siya ito. Akalim na siya tet nga sapta ako fosingal doon yung gas nga malkos kaya utak man matlalal fung ini siya kamo. Akalim niya kaya puklag den lash. We eat nga ulkum akatanya na siya sang kalim nam lom. Kas mo lakalim niya mo. We kongolya shikla dari. We kakit nga ula somna. Agadash kain mastlon we kongolya we kakit nga ula. Church age siya magumdagain call as many people to the body of Christ. Makipakot ng yoklom. Or kibelching agadalya sukak siya kong kaya kung sidbe siya na shares matkalansap kaya kusa online ministry in the go we met lak na gawa kusa in fact ako lang nag-flock man lang. Ilefolo ko. Akalimya gospel son sapta chinga lago fashion na gadodo. Akalimya. Na sin mat saplal.
Ela som ako in fakul. In lomshin papatamal, ela faloko. Flok chingay ba in priority lunch. Nakaywa, matlalalfong. Katin siya na masyasing kasawa, nakalosya sa ptatolo, fosrnga ako sa kalan. Papa, nanak manas, akay siya siya. Kat ne fatotolay man nakaywa, pel nakaywa. Ako tayong yoklom, buikat fashion. Kumin siya banak, es makinyika. La me kadar che fresh fan na siya. Kum nanak manas pel nakaywa. O si bakkalam yun na siya, akas makinyika naga maktolo. Foslong walikos naga longolya. Man nakaywa ka nas naga. When Shan Jesus Christ, el well enough in ella that contain all sins of this world. Machi fun na kumala kalim me etina nas naga. Akas makinyika. Even got the full lao yak lalalfungikom through your son Jesus Christ. At pang na siyong kapal siya nga kaksagin kong baba. Ikas lang siya nagawa, frustrasin siya kay siya. Takan falok na kaya. Ganigin mo suko fun na matagagawan na yung Jesus Christ. Inge na, metigipat la. Baba play siya, matlas ko siya. Akay agad. Katalal fungikom, proy ka managawa. Kaya na yung Jesus siya matlang lash. Kat proy. Amen. Amen. Tingin kal ngamo kung eusye kal pangan. Well, lumalap sa kluki dead silence si bianga asimit madenale engan ki ash me silence ki pelma ash tagania. The masimit Manuel alim ni Liban in general kisin kaksyak lash na singat papat masing trao kikat ka in mano
Uchak pa rin experience presence lagi silin sasya. Lumalap na singkat ke. Anak ko si Tuan, bel singa kiltudang nakaiwa. May pray lash kadin ka wiko was. Ana faklal polo. Kingamta in singa. Ngamta pray kay was. Ana nga wiko was pa na sisin si. Kipel singa fakta kifela singa. Ngay tatari lang asum na ye. Faklal lim ni lipan ke. Sham lagi kastal Paul na sin church FCC. Nga kung finata kain we faka ke kaslan gata. Kadin na kanala na convicted. Nga kung me fin eluti kaslan gata. Kasi sen falkesh katay kanyan paos. As alalo si mo kangawin ka sao. Even kastal fakla. When kulo si fan na nadal da kadari patkiye makulukla konvinsyaksingye. Even kasal fak mo ke kumta ka ace kumming orela ka pash wawalom na sig. Anagilu ko rin di me ko singalit ko siya kalimian. Mamatay wangin la masasil matawag. In ma ngan lan gat ngan siyung yen gom. In ta kalimian na siyung. Akas maganyi gom. Ki makuluk mawo. Mayan makuluk serious na po ay. Na ba na nga lay lang ako min fin with Fahkwack. Nga ako min dialolo. Nga ako may fin dako we Fahkwack kaslan gat. As na sa lalal fungi silang ako may rela. Might as well don't do it. Na fin as man si ma son na kalim na siyum. La kome we a small mabatpat kati kumenan ko na Messi. Munel fakla makuluklo makipelsim da ko laknas na sila na snow. La katalep na roto. Ilaknas na sila. Siya matay kay Jesus Christ mo kay fun na. Napanang ikaya kita ko la siyang akalimila. Kung pinamatasano kumin kesyo. Kung pinamatanan ka mo, aspel si kumeta ko, kat risk. Kade risk na po yung mula siya. Min kat tala asli tulas. Na panang kikata ka siyam mo, kusya long sense of urgency si Yorosh. Sense of urgency si nga tako ki, o yes yung, nga ko minakula. Min kat ni kun lay asli tulas. Tomorrow is not guaranteed. Na panang ngaro, kat ngatalik, pasta yidan kat flat lash, syuk met toko shailal, kat li inkel si shali talik natas nge. Nga ko metatar ki masyos paya, elo siya miye. Kadalayla na TikTok ka social media di talik natas siya. Kapay wangin na takum ta sila kom. Pasi sa nga kalimin na ki, katmta, sa kika dinuchak na ki TSA airport nga. Na fin katorela som na metakat, ngat tadalik natin sa skinuchak pe ama, tilok yiltal. Na del tuwang e papa nga me. Na nga me. Skingat talima singan petsa singa. Kat long silim ni silipan, ilta ka samani kaya. Kimet cash up si, ma fin ni crumbs Tatnan and Foka. Nakatitape, kung fin so, babay prem, kung mga nakalimye, ka fin na tulin ko siya kung kan usiyin suksukia, kanya kapon tralyag, and gosh, I'm tormented. Kimakuluk. Alright, kaya, kita ko, lutila alam Mr. Liban, in cash cut, ki, si Fesima, el taga shamakal eskiya singalal ko sngan. Sham kunta ka na sikum ka din nan kala. Kata pela. Mama nga kung patatyang nagya, tema ki utay lalak ko mo. Arakil ta kay kaya, in fact, taga shaman ki top kiyen makuluka. Nara ki saflaya, nga ki sulpe akas makanya yakum. Ki faksilal, President Eric Truman nga. The buck stops here.
Det sulpe manne papa oro abang ako me kafaseka. That is must la check si ama itak lagi peng account lakom. Ne papa onap nagi magduklalo sa ngakom onap nagi magduklasha. Pasi sa ngakalim mila katasish mama kata en kata shwaya kat being displaced. September 1945 en mer kita ko na Truman at President Belgium aksa fila Second World War. Kat finli aspe Marshall Plan si Maldorella nara en na si ba mapikini atol wipe en wala. En nga finnan ka na ken kiyal kusmay da ken kiyal mita en sige wangan le. Na en na si orela ora aklin yagen masal tikat wipe kat leverage kinen women kat tagash kin amisingi kishbelu compact singe uskat menayena masal republic mamda saipen 1979 AD ke Micronesia was at a crossroad kate me kate Commonwealth Republic Federal States of Micronesia mamda saipen Beijing aluk pe campaign napakat pin displace kem singing en na shiksi beginning pausi kashpenen masal wien wadak na base singerikle missile interceptor singin and Koslin. The buck stop right here si mga kisamsam keng nagimaluto si mata saman ki Ezekiel singalal ko si kaya. How much more kada plemi and American na kimakatas kem singi. Napayan nga nga follow kat taniki 1945 inuskat menim singi to 2025 yal nga ul si bangan. Kel Moses yang ngaul ang ngaul Saul karangan yang ngaul United Kingdom David karangan yang ngaul Solomon karangan yang ngaul na mo fashil kel Rehoboam Jeroboam. Kat sisla yal ngaul darim ta ye kokolan en merkia. Kat so na ko na kashpesh ni bisingi. We have not. Yes, yo vogit ngal dolo na bisingi. Gospel singa taka na finan ko siya. Meka tara ki yeit ngal sumla. Meka tara ki yang ngal sumla. Ifo kakakat kaya umisingi. Ara kat true ang iskat na ki political fiat march misingi nga. Nga Republican si, ka ngawi Democrat Trump, ka ngawi Democrat, nga wala Schumer, ka nga conservative si. Kumli nga kum tafong le. Peng account lan mo nga gazillion. Nga tangli peng account lang kumalakata siya. Fin mo no yang akong thousander siya. Katash ka living paycheck to paycheck. Na panang ka din naka-insum nag-shook me tok siya lang ka da maswaswaslal. Kat finli nag-siyam matakong ito na. Siyam nga kasi lalo kaksak tang tanin tang na mamalille. Na David na takam siya nga siyam ki nga walom na sunot lan magluklak. Na panang nga taka na siya kadin kain taka shulpen along na scripture. Ki pel si ma lemit baptized the Jordan at the fan at Tarie. Kung hindi na ki metos aptakos, metos aptakos fasitkos, metos aptakos fasingaul, akos itkos singaul. Keyword singefak mo, mas la fak oingi. Ki pel si ma, elsia guluklena, elsia gilan svellat lema. Man doesn't live by bread alone, but the word of God that spoke from the mouth of God. If mayen king ako meta ko samsam na ki Sam o epen na ki scripture. Something is like all other scripture. All scripture is profitable for instruction. Mekal menasikom.
Papol il fak na sil Timothy. Ke lu Timothy sapta tolu fo singalon kos. Masamasa na kaywa ito ka kingon lan kat. Oshipen duti mapaye. In kai inakshiwashe inakateye oyen mol shiwash. Kikatago ke lenika siya inakalimila. Langasyan masinga swale lagatashik. Ngaka nakalin la text singa tena Karen in the Gemarita. Katashi wosange. From the akalimina shin, si fin church la shamangan in den dafo. Ke chisha jaldaka. Na ke outer court, temple Jerusalem. Eli la masitena wo. Patak na piraki siyal sa kumadak singil maita. Tepo ele Koluk. Lomsin babatamagan in praisi. Ako sa rela, anan lomsin met pusapas ma. Fin masipay tang na si kumbel si ngaya pa, nga ko min desangang tot. The authority, only authority nga ko answer na siya, bakat papatamasin kasaw. Walang siya matkan mo liya lakom. Katapa mo kay fan na. Mas lalal. Simple in the span of so many years, by many different authors, different languages, shaman masya fan na. Let there be one interpreter. Nara end product, the scripture is indefectible. Scripture cannot be broken. Me calme. Pason il fakke son chingol, pason il mekos. God itala, fahkak in masamasla. Payin na nito. God il pangon madingen, God, awok. Met makaslal o tako, itakyang na siya. So, the Psalms have their original setting in the arena of what? Human experiences. Human experiences pa, kadalong ke kasinsam nga Milos palakin deep emotion na ki mama elos ala na palain manolos na sinkat. Ano, vertically, Sam supon saksingen lang anakikom sumnayrin katin prayer ke Sam. So kas relationship lakom na sin matlili matlala. Nalta wala saksing zuko. Vertical, horizontal. And full washing and Jesus fakla. I am the Lord of Sabbath. Nangakom Sabbath every day. Nara masasi nga tako. Ana ke chermaya la kalami ke chermaya tolngol si. Postolngol si ke tolngol akos. Oleng sasi siya tako inak fonila mama dakyang sil Moses. Lang si katlom kinsyom kayo. Kinganum kayo. Eke kalom kayo. Akluo. Kung lang si matalang lom, anak yung lang si kumsivena. Narakat finloang na ki collection kisam nga kiyo reckoning kasi pru si fang tilim. Tilim si nga kasi pru fak mo praise songs. Na ki kas krika, kamat krika, that translate mo salmoy, kalme pa on in kaksak, we string instrument. Pakanten mat fak mo, kumpikan rik magan instrument, sang orela kaksakom. Kumpinsom na kesam, siyuklam nga ul, kumakila na klas na afaksingan. Masamas na fak o inge kumko. Nara, taka na si kum, kadin itala, manaki wa makalimiyak nga, in belan lema, kiurik masya faslongo ul, o epeluklong ulakos ang malakos. Taka di attendigate na kayo wa makalimiyak kesam nga. Nara when collection kisam el inspire prayer ma tako in wipe praise kakshak ke nation of Israel ma rek maganyak be ke temple worship. Nara in Belan ma choose ke Belan lema del rek magan pena ke synagogue mange. Nara kataon ma yaganyak nge kumkan di be pole la kalimila. Sikyak pe na ki church Colossia, kumbinsom na ki Colossia tolu, singolon ko fakla,
Leila kaswole na ke Christ in onin ko spell na kewa. Kosin arulana lalmet madin luti. Sentin ke kan sisin si. Kosin on ke kan siam. Pangat. Onin kaksak. On matal. Alal na singkat. Ken sekulo. Na panang hara. Taka nga kumin liye. Yok shipeyen siam nga Katapela pangun yok book lal siam mo Book of David. Ifo. When David el daka. Sa maslan kayen. Siam nga. Asyam siwuklam nga na phone na. Namba siya siwuklam nga. Kung may flokle pa na kiyakal noa. Kiyan sano in lapek. Taksukungan mukukle. Nara. Apkran na yung siam suko. Kilen kasilen. Nara samit ngal dolu. Sin siam siwuklam nga. Nga sim na sil David. Papiye nga. Siam dolu. Niki siam ya. Siam singal sin ka tol nga luo. Siam tol nga lakos nga ngal. Siya pa siam tol nga lalkos haskiyam singa. Siam lam ngal sin na kaya siamon nga limekos. Siamon nga lalkos na kaya siamit nga ul. Al nga lan ko siyok siya siyok tolu. Siyok lalkos nga siyok singa ul. Siyok lang nga luo. Siyok lang nga lakos. Siyok tol nga siya. Siyok tol nga tolu. Siyok tol nga lalkos nga siyok. Ang nga ul limekos. Na siyok ang nga lan ko. Faran ki siyok lam nga ul. Pangan halal song ma. Del ongekken la elos fallok so en kaksak la elos ya fallok. Ka elos utjakking so na sayona. Nara itnal sisin siamngan. Tawak ki siam tolu ni siyok ang limekos. Mga kalamia. Simna sil David. Hasap. El Pasifin choir lal David fina Jerusalem. Singal lusin siamngan sa masla. Pasamlam ngaul, nawisam itngal tolu, itngal akor, falan nagihal ngal tolu. Talit na tal korang, as mas na singaul sinsiyam. Pasamang nga luo, samang nga lakos nga ngalya, al nga lakos nga limekos, al nga litkos. Na Solomon el mas na luko sinsiyam, pasam itngal luo, siyam siuklong litkos. Etan el mas na siyam al nga liya. Amen el mas na siyam al nga lalkos. Moses el mas na siyam sukumamatay mita. Kat hindi nag-time lalan mo si Sanda na sitaw sinang fuku ang nga ulmata ka nake show a falok. Pa me siam nge anen timeline singa aske. Nara siam su kuma matay met nge siam yang ul kumbinsun nage siam yang ul. First singa ulan ta fact mo lusen mo lak ko mo ye it nge ul. Ngayon ngulan kos msingi. Ye it nge ul conventional nge ul yang ul kumka. Ta mekum ka norella. Ta kingaske ma na ashmetje evangelist ma Fahkwack kaslan kata. Billy Graham. Elia yang alia malam tolu mise. Ailanin sin nekela ye malam ye. Century na fonsi el mo. Narakam tal di siya no school ang read text. Read text kumin man kayo ki komsyun golden years lo mo kumdaan kaskas Koluk. Kuman recite siya mo nga. Kata me makumkali ke text nga. Napana nga ra lam nga ul plus ki siya mo nga wangan papatamay. Katamat nga mta nga neten asim na dala nga siyam sa kung nga kasyal David. Tatena wangan ngatikan doc medically likiye. Na inaksafi central message matakangay pa praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Naara king akum taka sham ka lupse ke siam nga siam tol ngolay ko pa takangay. Agigata luti ke oktoba ke siam tol ngolit ko siya ngakumin walk by faith in the promise the righteous get their best lives later. Naara ngakumin taka nagatol ngolay ko taka daliek la serious na paye Eliasya mungkin akong patatyan na kimakuluka. Ora David Elma, nga walom nan sunutlan makuluk. Ngatuin siya nga, mayan main speaker la siya ka, usya na siya. Kalmi yan siyam sa kuhingi siya som broiken, kal nga yakke, na laroan na kikaril vak na sila siya la. Fingat desyot na siyumot kum sumraman.
Nabis liban belan flogun nasib lamalla. Ulong malap kaksakin kat ke me background na wushima tikin treskel tagal kia ke sham shok lamal no phone nangan time period chingan kumelia na 1400 na ke 400 some in Marslon sham sukuma matai me sham yang au na ke sham sukuma fortune me pia sham sukuma fortune me tan pa sham shok long long course tana ya fokusi pa talik na tingkat ngan taga proy on kaksakan al fahkak na nalos matching pa taga usi o ya si makada taga na ke sham ton ngol alkus mi jeng ngata na si fan fa mai fahkak makuluklat na fahkak makuluklat I confess my iniquity ya fuko la pelchilal David ngan na ke sham so kung wanan alet tina pinpoint na pa occasion si ma el sumos la sham so ngata but kan la she major problem la ke store gel David apa pachipa she le na ingat la liap mtan chinga kya to la plan wal inu si mtan chinga ni nom sila namtan mukul taman matan chinga pachipa she sol sila el set up a plan el commit adultery el set up plan chain munia urea mukul tamal pachipa el murder na vingatli o yeshima tel in kat nge kepellal chairmaya kepellal esikiala tana el dal somniki akoklan god for so long since 931 BC nege 586 mashallan Jerusalem we much elos yakin konkuni met pa temple na put that in that perspective lakat pa temple missing what's happening in our temple feeling emotional man nakawakat pala ke mo chinga taga ke pala lash na ke meshikat patatyang na ke sinful nature si mga tram from ganikaya got prone to do something bad something against the will of God we're missing the mark pang sinful nature chinga nakadil understand para el sapay mawanchi fan na natal Jesus Christ now look at that Bathsheba el Gunilla Uriah then me pataga Solomon el daga again muchima lang met madimit catch up in mit pataga dana Ulia kang na siya David muchina makanaus lala David toko siya lumayan nitok mapat which give us a purpose katin lalal fungikat la ikat nanak manashi David el daga fat mo me he confess his sin his iniquity sin bottom line up front we're missing the mark wang ang siya was kat nakaywa matkuluk nakadin no kadin pang nasin kat when na David el daga pang nasin kat Arleta first na gelu taga na initial appeal siya fat na ko ngos na ko si David Israel first na gelu na David iniquity lalingan elita pela me super last situation last kan trouble and affliction ching and ito ka first told na gel megos na wana nga kalamia kasin ko na ta sa mo first na gelu singaw ni galong lu tolu na kaya kada usepe na main pang magnesio kada usepe na sang in literary context in supportive na force singaw vana ke long lungan inala ma phone si adu si pa dra nga takan sang kas nang kadin aksi wasi mo las
For on course na nga lu affliction la David nga taga describe. In specifically describe for on course na nga lu. Na kaya taga kaya falalap sila nga initial build for sin na lu elita la meller lukan affliction la nga what causes it. First one nga make or na nga taga let describe here. Mga for on course na nga lu. Na siyempre in the same time for single dolun guys can make or academy na arch enemy lan wait na me wait na lan si fan na pati yung line may that sangsangal nagataga for single on course na long old kataga na David el siyang sin mo tukalok ngan tasakta panganan si mala taga confess ito la God el din aloy na kaya kuluklan mo ngan al taga me ito la katil boy kat by long laki makuluk lang na chef la final pleasing and the first no chi long lu outline chi gan gadaga kadare la me sham ton ngol ko spoil le ken na taga no shipa na ko outline chi fast na met inu she masima kat na gayo I must confess my sin my iniquity to the Lord wangin makan muklerun God me shi sang shuku wi kan taga confess one thing critical ngang la ka sum nan ka sao you need to get to that na masingan magana pam ta ka fahkak makuluk na ko wa ma khatili tatari full lao la lalfung with that pang reaching Shamlal David Broilan Shim with Shamdan Koluk Olem God Nimet kaya imalatlong. O lem God, nimet kaya imalatlong. Kung kantiya we ke push na tum, akum pukya we. Bangan first appeal singan. Fact na ko, ngort na ko sila David yan, force na gilu. Tolu na may korspange itiak luwa kesben kastrak lom ngamatain ko lalap monuk na fon mas kesben makuluk lok David ilata makuluk la ilata la what's causing to be in that position nga walom len sunot plan makuluk lok si arulana toart na sig in us kinet cake pushor ekalawi kesben ma lalfun ngar description na ke affliction lan ngan for son kos na ke singa lu what reading nga itang nya ki akarwani nga may malil ke len phone arulana full la monuk ke maslak nga upkran in nisha nga totola arulana itang nya ki insya kayok na nga shashaula ke ngalak olem Kumitala me ang akinagya. Kumlong siya lak na kaywa. In siya kumkum kalak wangle e matak okla. May kawa ke may talanlak elos tila taka apkran na yuro. Keshben roof cake finne lak elos tiepes. Fashiya. Elche sugin uniawi elos filia kwaiship na shi elos shakena akngalya elos fatmo elos kanau shiala elos tena tu inoric paipakulu line David respond na shin madakulukengan pa for single doning gasing mekor ngawen na shi met salong gas ngatia kain long ngawen na shi met kofla kaskas na nga tia kaskas ngawen na may siya tia kain topuk ma kesben el tia kain long tasakta ngalalal fungi in como lemkat la fatupukya for singalon kos nga longol David el chang na sin met lokalok lalingan la dalengan kin ni siya lal ka kayo lalingan na for singalon kos nga longol akalamyanga nikmet la met lokalok lak iningan ke ngasun mo ngaya nikmet la losin tangyak ke nga ikori
nga apkrani kori nga wayo pela na kaywa nga fahkak makuluklok ta mainge ara nga arulana fosrnga I confess my iniquity nga fahkak makuluklok pange tapi chinga ta ke fosrnga nga fahkak makuluklok I confess my iniquity ta mainge ara nga arulana fosrnga matukaluklok ke los arulana coin mano pakantan mit shangaya ke wan shupe elos chefalokin makuluk ke mawo elos line ya mayen nga shikainara masiwas na final plea ngosh nako shafta singan pa nikmet shishiela olem ka nikmet fash likiya katla kasha ya inge olem sha langaya shakluk pangan foslong ulungan na phone na kas mo matagashid pa na kas makinyigat na situation vaka you can describe it your own kung ganda la may kamara kung kaya na kung may situation mo man kung makana ita wangan makain mutila yun ka in general situation la kung makat na phone na may kuluk wrong tolu long tolu we all have sinned we all have come short of the glory of God that at your individual level kung makana ita and so therefore me that can which is of sin but dead narina kadinda ka me repent for laulet lad for me kat pray ke pelching baba wangan mit kain da kana yurum if hindi ke wan na tum Jesus Christ el ban gena paya mo el makay na pagay nila makuluklan fellowship si bakay kat ke siyam tong mulal kurs katin nila backdrop sila David nga kadito el taga ke insi masyal la wana siyam namal si fosngil kur haklam insi pa yan assume in Fahkwack check na siya masing mat kusay may siya isla relationship sila na siyang katito si Vena personally narakat pang na siyang kaksukin ko ke kas mo matagayin silpe akay kat kadin for na rum ke pelsing when na kung fakka na sila sikiya lenax makinye mat siya ngayon follow we all enslaved na ke sinful nature siya sila lang siya na sinsi when naman liti mo kung siya kaya it's a personal relationship confession siya it's personal kung kat takotin kung kat lang siya kat proy kaksing kung kainin sisi sumit lang wash amen kat kilo malap siya na usit slide siya we kat na fash as we go first by first siya may data ka first siya nagalu siya na evin kung makuwan makulog Jerome kung magkikiyap siya evin kung mom siya waswo kung kiyap kung si fan naliban la attitude makumnon ka kailan siya nga nila kung taka fat na siya God so this is a daily routine na siya matalal kung yun nakaiwa ka may masyat nam taka siya in taka plea na siya God in me in confess nga taka fahkak makuluklok nga fahkak makuluklok I confess my iniquity evin kung som nag-guess status ka o yan may sacrificial system si makadilaki na si Moses ma Mount Sinai taka nag may 40 years in the wilderness taka nag-pelan tokosyangan tana it's no different it's a daily base tal daga syakat na manas nag-mailos relak lukngan nga kung Chisel daga ralam na fun na fulfill machine and on a daily basis we need to come to the Lord sistak lukan na asngak mga rela keleng sistak lukan na nakin
Oh, yan kayo. This is a daily thing. This is how you obey the word of God. Na, kaya kung siya naman tayo show, wala nga interest ka naman tayo, kaya na kaya sinful nature siya, God, inilang ka confess. Please, lakat mat kuluk siya, for lalak lalfungin na, ngaman ka din ilyak na yung God. Pangan connection siya, make ka din na. Tapos gali, Evin ba, King David. Bible man mat kuso na kuso siya na kaya, oya sila na kaya pechip. Kaya pala ba, sol siya sila nga. Orchestrated, rala plan siya muni niya, bukul siya nga. So, masap na lalaplo ba ka na nilang? Murder, adultery. Na kan may kay David na nakangan, no? Kan may din na matay in the presence of God. It become one, adultery siya. El tila focus na kemalan God. El taga may self-seeking. Na God will understand that. Pangay sinful siya na, sinful nature siya lasing. Eli tatay kuluk lasing. Kat foto lang mana kayo. And from every daily, may or makadara ke len na kayo ang ngay tang nali may siya. Kekosoi, that's against. Masap si Mayoki Mead. Naro, fosilyo daga kalim niya, please sila David nga nila, siyaksing God, appeal siya bang. Then naman stay doing, they should be chastise him. Then they should be me, kalyelan. Laving ka taga liye na ke rebuke, chastising and na, gas na wawuluo bangan. When you're appealing, when someone is chastising you, rebuke you, he's doing something for you to bring you back to where you're supposed to be. Now, when the context yung magandang na ikas, Fahkwack, Ezekiel, Saptaton Moltolyo, Tlikngan, Som, talit na rin natin sumliki God for many years. Nara, and chastise them. So what? Put them in exile. Talin esmatlia inital na ngapakat lowos na kat sinalal Ephraim ay siksika. Chastisement is a good thing. Oh Lord, do not rebuke me in your wrath, nor chasten me in your odd displeasure. David ilal rak laki. Inge siya na manas. Na manas. Fahkwack loman. Elita life alaske. Affliction. Narkatil me. El sang oye na siya. Len me len flokon on mo. Nang ako matalal fungiyo. Makadash ke mo siya nga. Situation for kaya mataka, when I'm fumul lalal fung lakoma, we need to really listen to it. Liena pa la mashing. When matching by flocking cut na get presence of God. We're being shaped, we're being molded. Kadin flock na get akwakwan God. Ingin. Metigi me patla. Nara, olem God, ni met kaya malat lom. Kung kanta yawi ke push na tum, akong puk yawi. For your arrows pierce me deeply, and your end presses me down. Fingat liya na pangan oyan shal si mawi siya. When I'm spiritual, when I'm metaphor si mawi siya mo. El bukad, el shake us, el press it down kating folok na rol ke pelching. Appeal sila David ke fos siya nakilungan, pang naka katlantari, kayak lang na siya. Kayak ngan, taga kumaliya na manabugo, me,
if lokin may ito nagmapailan ka. Na in that backdrop, paisigalil me we matrongan sumata katil sang kalal na sil len be a watchman. Len warning a los. Losin me full laula takkan na kya kuklan ka. David il hapil real. Opsender yung mula la God. Na manas. Actually kila kada kayak lum. Me at the individual level ngayon na purong umang. Mesik kya mula ka ngayon na nalita ka pas na kya. Katil lang siya nga akong. Ilaksyo si mula sa kadin fit. How Jesus Christ. Nanak lang Jesus Christ. Oyan mo lang Jesus Christ, but we need to be etay, molken. When that's the only way we can fit in the next life. Katita kayong mata, require get ourselves situated in mo. Kadena na natin ka, nga sumdi ka me itcha ba. That mentality, sense of urgency si mga kumdala mukwil. We need to really be in that mode. Elusyal dala na matanfel mo up, super fact, masaplan kat na silos, ilosin utchat na gamatan wala yung tanapangan. We're in that same. Kaya saan kat maganda pa kayo nakayagat kamul, siya nga kadin me. Tago, ito la, appeal, siya nga sumnasin siya. Mat na kayo walang fellowship. Manifo, all have sinned, all have come short of the glory. In other words, I need to do the same thing. I need to confess my iniquity. Ngayon na, in fact, makuluklog. Na one makanmuklarong God. Kaya letong na fun na composition in siyan mat na kayo. Wangan makanmuklarong God. So, do you believe? Diye makatil. Purong flot na rong God. Nakadeta ka na, fostulin na kilmeko, sipsyak lungan, David il dalay fo, dalas kaya nga affliction nga, taka kaya mukugulan nga. Ara il taka, akalim niya. Nagaya, syakluk, nansinot sintik nga. Fos, tulin na kilmeko, akalim niya nga. Kishmin kashkashak lom, mamatayin kayo klalap. Munuk na fon mas kishpin makulukulak. Munuk na fon mas kishpin makulukulak. Nalipan kumita makuluklom. David il da makuluk lala. Kumita makuluklom si fen. Masinga tikan mukla yun God. In general, Pange yeshima inchibanak kata kat shibanak kalamyan na siya kat inherit sinful nature siya card na vida kat na fon na mi siya nga. Our spirit is dead. Our spirit is dead. Na kat prone kat continue to be a sinner unless we come and repent. Kat in full lalat lalfing la chisya siya taga mi siya mulyak na magluklar. At this life, kumita na pa ila may kumrala siya na kuluk kumuluman. In general, kat na fon na yun issues naman kat nanas mi siya. At personal level, kumita na may umaskyangan. Napati videl sumon nga. Munuk na fon mas kasi ben makuluklok. Na wana ka trampram kun ikes na. Aspe masyayel din aro. Fal na kaya akuklan kat. In general, masyimad itayak kel David alay. Wala ko sosin na silpa chipa. Elorela. Uriah il-Falok. Bukul siya nga. El que set up lang som na rol. Man, kunya ibuta da yaktar. El traktor Uriah lang nan info. Lukun me. El tinasom na rol. Pechipa. So therefore, man, erase it to the next one. El deliberately rala plan siya just to kill Uriah. That's how deep this sin is. Masishik nga som na kaya mawalang.
na la yokkashuk it's sin. Manake wakuluk ta shkilie fashlan machinga. Na nakin ko show si parela machinga. Nara me monuk no fon maskish ben makuluk lo. Nga walum na insunot lan makuluk lo. Shaw na na tuars na shiki news, of course. Situation magadash ka nga gonna feel guilty the rest of the day, the rest of our life. Masing ay tulokin ka, hey, masing pa na tulokin niya. Okay. Pasifashing nga fahkak makuluklak. Life in ka tita ka confess, man. I'm telling you, masing ay tuwas. Situation forget ka masing wang, hindi ka fake yet. Or you might fake me. Fake mo ito, malan ka, wangan makan buklarun ka. That's the point we're driving here. We must confess our iniquities. If in kate, katikan ilyat na ke maul si met, ka maul si ma, ito ka na ke, pelto ko, finsak si ma, mutlal fung na ke, wam takwot na ke, maul mapatpat siya. Nga walom lain sunot lan makuluklo, siyaw na tuwas na shikinus. Upen na po fakshingan. Ilya na lalap si pang. Nabi nga tiyan na ke, siyam su kupen na nga penitential siyam su kung wanan to ko. Alasaro, fahkak, hengquish, fahkak tuwasingan. Mesum tada shamton molal ko, te shamton molal ko smuge na taka pa ka shamon kos. Som riti shamon kos, riti kundi for 900 years. Mat nga som na kay inche pa yan na shinkatin fahkak milos going through, which is really inspired by God the Holy Spirit na si coming 2025. It's same apply across. Talik na din ka ngan principal siya ba na pataga uta ka na si kumising ka hindi dia na evin asma shukati kat makay na pa ito masima shukati nga kat makay na ina sumnarun ka in fact isa masika tram binakaya papa nga rana mga click na tal nga play me papa that's not it machina mara makluka by Michelle pataga ke sabta singalal ko nga mo fos Eskiel sabta singalal ko fosha ako shike. Finpay sam logo. Tataka, machina mara makuluga. El pay misha. Those righteous people will live. Na situation sa lal David nga elita la pange chupe elash ke manga men makuluga rala. Nangin na deta ka na la fok le ita na pala kat magana pakan kashil kapel unga yesing. Affliction lang yan, makaya kat magana pakan mo lang. Alright, vingat taga na ke fosikas, ko fosak limegos na kinet cake pushos, akalawi kesipin malal fungar. So, ipsiak luan David ilata, may lashkangan, affliction ngan makimakulugal lang. Di shali sige fos limegos ngan kinet cake nga pushos, akalawi kesipin malal fungar. At siya lalo rin makinpe kasingan lal fun ke New Testament. Wanan usot kas na kasi kun esmakle kun folok pang warning it folok na kemalan God. Agat taga di me fos tolu na gen megos magat fucking inangan inakyok na ke please lalingan na fakka na singkat lentui ke kailal na silingan chastisement malon ilte fosina ke lunya na ilta me elita la ifo lash ke kaya ke affliction line when makimakuluk lal make or man lal fun lal sifen by lash ke it should already giving us individually getting galam ke la kat na para katash ke ma katash ke kat na pa sifen na pukun love singa make me makuluk ka sifen na laga mungkin gin lal fun makat lang
Ele na pa monuk na fon maske ben makuluk lok. Kalam na pa ipsina. Ele to. Akat sum na ke fosi gas to kongen fos me on kos na ke signal lu by letter to describe that affliction. Kama elash kengen. Kataga usie kaslan kadin usie pe. Ngai tangnya kia korwania. Korwania. Ita to el korwania kia sige le picture singan. Nga may lil ke land phone. Namni makuluk lal David ngan sang na pa situation my lash ngan na evin ko kumita lash man na ilya si kum aske akum te taga sang na ke akum facts fake may tayo makumona. Don't do that. Do not do that. Kung taga mga wuna siya na insyom siya ke man na ilya katilita mangan. As a matter of fact, may ito malalal from may takyang spirit of the Lord, spirit of wisdom, understanding. Dahil ka niya ben. Ito la, may nga matayin me tina fast, tina me miss la matalaw so. Tina matayin miss. Kung kayo kalim ke mga. Kung kayo nila may nga masih matalray me da beral sum shuk or mana sin may ito. Kumali na ating na tin mix lebangan. Ash mailos. Tina vers fall na gemol makatil kira di mundake na kataga wana ganin teoret mana sin gada kat sum rep mana sin may tayo nukun makadash keng Siya masingan lipa nila ron na pa'y may kemolal. Uy! Inukan laga me ma fake ya may ito mga mtake mapay mawumo. Li description ke affliction lal David nga. Nga itang niya ki karwan niya. Nga may malil ke lane phone. Itang niya ki karwan niya may malilane phone. Wang nisla. Maki makuluk siya nga. Maki bangan description siya nga. Affliction siya nga. Wala na phone la manuk ke maslak ang apkar ni mi siya. Itang niya ki, karwan niya ki, may malilane phone na niya na may phone la manuk. Maslak ang apkar ni mi siya. Makuluk affliction pang description siya makuluk na lead to this nga totoo la arulana itang yaki insiya kayok na nga siyasaw la ke ngalak o lem kumitala miya nga kinake kumlong siyasaw lak na kayo Fostolu nege iya ka ipsiak tulungan pa on kos nege sinyal lu. Tagan galam gala kuno kon siya nga nage tosta siya nage lu na som nage fos sinyal nage long lu. Tagat taga penasang in marton fostolu nege iya inu siya pe literary context siya din li description mataka ke affliction like David nga. Bel kayo nga nila katay. Insiya kum koluk wangan la matak okla. In other words, it's like a dead man walking. Wan la kalan may chingat. Kosolal. Uniya may chit. Sige nan ko. Namni wan nagat ito ke makuluga. Fahkwack move from generation to generation. It's very dangerous, and it really move beyond generation to generation. It ain't
May da tuyak. Kanaus la makuluksingan. Ini na kadin tuyak. Interfin metalalfungin. Kanaus la masingan. Na kung tikan svenar o yasingan. Kung meron na kung liya masi David lataga. El pli bang el itala makuluk na malalil. Ngayon al describe ito. Masi taga forward on na mode sila. Kung na la me kuluk katara lang we need to come and confess it. Kaya kan confess ngan for laule ko lan fung wana David ngan ngan kat ilyag ngad na panganan siya makada break the chain of sin. Panganan siya ngan katagan ta na kumkumin siya ka makaduk nga katagan taga karwanya ki katagan tagam tang ngatin no, the only way you can take off those load of sin is Jesus Christ. Kailangan bring your burden. My yoke is light. Burden siya pa makuduk. Tuwat na pay. Inak malayalak makuluklas na kayo wamat ko siya eh. Jesus Christ makin. Manin makin napakanela. Now with that being said, ngamtang na may mga tao rin man na sinmait ngayon. May nga diba na suk mapayalan ka, may mga tao kayo mga. Sige nun ko. Mativi lakata yang eh. Insiya kum koluk wangan le, matok okla. Ay kufla wangan managawa physically, not only physical aspect of his life, emotionally he's strained. Elip kaya makuluk lalin. Taga pa na may kawa kaya may talan la kaya lo stila taga apkran na yun. Kaya roof cake. Finish shawlok elo stila fascia. Lang physically, emotionally trained, na ngayon na social relationship lang nga. May kawa ko, may shawlal, tila fascia. If may makuluk nga rada, wana in roof, wana may talat siya nga, tisten alos liki kanchingan. May takyankin. Na siya before siya luak ka namin, elos siya shugin unia we, elos filia kwaship na siya. Elos shuk, elos siya kena ak ngalya, elos fat mo, elos siya kanau siya la, elos tiena tu inorik pa pakuluk lanya. Alaw pa, kayo ngalala, Matividel usia ka din siya na kaya may som kaya nga kadali na kaya me kas luo matiging tres kalilak akalamyan linigas som la wisdom. Mekan men wisdom. Now, first of all, wisdom siya is part of that spirit of wisdom siya if inashes siya ka di susta kaya ngan God. Siya akalamyan may spirit ko siya. Spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of power, spirit of counsel, spirit of knowledge, spirit of fear of the knowledge of the Lord. That's how we are being equipped as Christians, as believers. When Aisha singal si foslu akalim ito, wisdom siya in particular may experience siya. Tingin tres ka lakad niya. Wisdom ba may kung ni tafungan mo ito na kung or makin. Pati evidence siya describe affliction lang. Describe ka din me, could be wise, take his counsel, what he went through in his life because of his sin. Affliction siya pa describe. Fos on course ni kasi nga lungan. Kung may loin ta na, even you're wise, kung may siya nga long your house kuma, David ulang long yang when natin interest kalifat na siya. Di ba? Liya mo ngono man. Ngash ke mas machine. Liya pa finance law man.
wisdom. We're learning from the mistake. Na David, sumnera de Ezekiel background siya los matayin siya. Watchman siya ba Ezekiel? Matayin flock na kakakulan ka. Nangakom, Revelation 21, first alcohol, akala lalayin version ang akom, kat ako lang din utak yak ka rapture siya Tasakta, we need to be right with God. We need to repent. So, affliction, ka description na kaya affliction mailal David Lashkan pa flogonol ma. Pa esmak na nangangal. La siya wala nga sumnikia. La may lokalo ko nga taga crash get unia we. Ash, oh yes, siya taga. Ash fin shaksh. First siya dolin get siya mega shakalan mi. Response lal. Na sin medakuluk kelingan. First siya dolin get siya mega. Ngawan na siya met somong gas. Nga tiya kain long. Ngawan na siya met koflan gas. Na nga tiya gas. Ngawan na met siya tiya kain topuk mao. Kishpen el tiya kain long. Trakta. Hange. Trakta siya. Trakta nga lalad fungin kom. O lem kat. Kom lem kat la. Fatopukya. In other words, all these noises around David, finelashke makuluklan situation na shut it down. Elak mo sila ifo manelalal fungi in God. Na situation fa kamera kemoldoman karshin moldoman, might nga nor makininakulukye ko, shut that noise down. Lalal fungi la kat na nas na situation na kaywa man might fellowship siya efin kum tela lalfungi ke when natal Jesus Christ everything in this sinful nature kan nas na kaya except blaspheming of the Holy Spirit. Ara fingatli na ke foshingal me korshinga tana pangyo yeshima met na ke wa fella in ito la molding is right here. Situation je David Lashkan eleta la lalfung la catching. Nga la lalfungin ko mo lem kat la fata pukya. Isam kat na fon na te in spirit kat na fon na misya kanilang siya molyak kengan God. Top siya ba available 24 hours if I mean God so loved the world. Common Christian man si met na kayo met kumatay lom si man mta dafalo ke kikia bin or malan met ngem mata kana ke or masima suwa si met pa Jesus Christ. El tagay molia la kom met kum ta long sham ngay ta shok ta ngalal fung kom. La met nga cash en muslan na. Pafos singal tolu sigala. Ngawan na may siya tiya kan topuk. May nilfo kanman ba ma noise useless may nga lakat lang. May songong gas siya, may tisam siya. Ilita may misla itala where is life? It's in the hands of God. May siya created heaven and earth. Na ifin kum niya masingan ko may kabiman tawrit man na sinmait nga. Medal kan molia mo pati fidel lang muslan na el muslan na finnemat nga taga akuluken chow na lal ka me ma akuluken lal matay misle efo malalal fuin ko molem kat la fatopukia onso ko ng price ko ng fingom lieta na wang elta ka na pli na singka elta la makluk lang para last ke affliction ngayon alta ka might na luck elo shangay la distant from me might nga tuwiniya we ta shakta
the peace in mind that David has, timake mo lal chifana ta shakta. Alalal fungi komin lem kat, kom lem kat lak, fat topukia. Pangal lal fungi si mga kumin nashke mo sing. We man mashafla si pang. Elita. Every situation in his life, el musta na kya. El te topuk, kaskarak topuk mataga kulukyal nga na el. Insiel el. Wait to plain ito lalfungi. This is the contrite heart. Panga o yesi may usot na pa kun mo lalfungi la wang na pa el yay na kadinashka. Ngam tanan ka mga kat na para kadashka situation kadashka ngay. Na wala situation ngay flocking kat narun kat. That's chastisement. That's rebuke. Come shake that guy, that person to come back to where he or she is supposed to be in the hands of God. Bangan. Flok laulia. The Katlan Palim Katlash. I think that dancing, Kometa Lamort Manaching may tapel na kayo, wana ko naiyakin mamaitan ko. Come to the Lord. Ismisla pa ising. Ila tupukot. El tupukot lang. El tupukot lang na kayo watari. When was that? 2,000 years ago on the cross. Jesus Christ. Matlang ulas. Nakatsum na kaya ip siya na kaya fosrnga gors nga lungan. Akalam yang fosrnga gors. Nikmet lelamet lokaluk iningan ke ngasyun may ungay. Nikmet lelalusin tangyak ke nga ikori. Nga apkaran ikori nga wayok pela na kayo. So David el wanan ate singa taga fatma wanan senshin kin siyang kin mit ma akuluk nga le kaksya kanan nila som na kaya ungay na upe. El pli el ngosh na manas. Nimit sang mit nginingan ke mga asyken. Nga apkrani ni Kori nga wayok pela na kayo na me fosrnga ko taga nga fahkak makuluk. Tamay nga nga arulana fosrnga. Makuluk sa para tinam ta ke misle. Na vingat taga na pa kapasna run ka at ke mel moin lad fun la kuma. Wang na pa sin mga kumina nashka dam tanay misle pela na kayo. Tali na kaya factual David nga. Siyaksing katlente layla may nganingan kin. Men me, eldaga, ma fahkak makuluk. Confess my iniquity. Ma fahkak makuluk. Topic siya pang. Na kung di ka in fact mawan makuluk. Eving kung fact kung kiya pa kung si fan. Di ba kung matkuluk siya. Nara me, matagal na taltal kuluking pel na kayo as part of this life. Pange o yeshing, kung taka na me to di me kor fostolu, ncho wala siya sa kasha pingon. In other words, you completely depend in the work of God through me, God the Holy Spirit. El pak si was siya el ba siya spirit kos ngayon when kat kamol siya ngayon. Na kat na kayo kat ina na when David taka fahkak makuluklas. Pel siya kate relamangan na ewan na pa makatay fosrnga kin. Ewan pangwala lalan lame kat na siya. Matukaluk laki losar na kain man no wakanten may sangaya ke wangin sipe. Elos siya flokin makuluk ke mawo, elos lain niya mayan nga shikain aramasiwas. Sipe na kaling niya. Situation makatash ke mawo siya nga nage situation siya ma David ilakataya ka din liya nga.
Tasakta siya pa lame kat magay na pakain purong situation makatash kaya ganyan flok na makatash kaya kaya mauljing eh manang cash makinyagat katin flok na rin ka na watchman matalal funguyos na gawak siya nga parang makunya siya kanin tu na fahkak masing na cash makinyamay tanta ko na kaya maul mapatpat siya pati interest ka paitak kaya na siya tigin niya ako la talay maila fulo nimit patla final please matagay kay first nung ulchina kaya nung uluin kalye kakcha class na singat kaya small lang matsibet nga ilsibet fa nikmet sisiyala. This is the final pleasing. Kaya final lap si Maila Ralang, first nung ulchina kaya nung ulu, nikmet sisiyala. Nikmet sisiyala, olem ka. Nikmet fatikiya, katla. Kasha inge olem siya langoy. Final piece of in the presence of God. He'll take care of our enemies. In the presence of God, He'll give us what we need on a daily basis. Nakatli na kaya Mary, Martha na kaya example si makating liya na we need to be at the feet of Jesus Christ every day. National Genesis na kaya Revelation. We are being counseled when we come to the Word of God. We are being directed to be in that narrow path. Katindi patatyang na kaya masyay. Nakikat matangan na Moshaf nga ito kata na katalila Marsham from kinyak target kunokon manti tuste farala katlila finchak sine chijel tagan es na makuluklan fela singe lang na phone katalim take pakatan yok singen kapas na ke es na makuluk singen na katas nga lang arat makuluk when katliye molken na pa section so we are picking up the cross and follow Jesus Christ. Ito kan actually completely get rid of our sin. Kaya kat nata kapas na kaya masingan na fat na pa we will not be in that when en moligat la kada nga si pero ma elia makata. Na kaya kat ask kaya masingan mindful mindset singan misla pa ito kan na si kung kada tikikia bin uti utyak wanan or main wangan marsh wangan jupel kada ta kana ay floko na kya ko kwan kada ingin na miti patla. That's the purpose of life. We are watchmen for Christ. In this lifetime na kya ko siya online ministry na sin met class ko siya tamit na kayo into ka na kya mawla singa men fakat makuluklong man profess your sin for loudly at lalfungi Jesus Christ dahil daga mi siya mawla kya makuluklas si Banasom born again regenerated in the Spirit of God sons of Tatolu Fostolu na kilmekor. Truly, truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. That one is born again, el tekan ilyat na geto ko sa God. With that said, tikin tres ka lada ka usip punchline so kung ngayon, true kaksigin kat ke, matagay kek na si kumisingin ngayon, dito, inoy lang sila, katasipan na ito. With that, God bless you and your family. Tikin tres ka, Kadatakan niya room kepel chinga, ilang malak. Kaksingat ke kalang bauten lal uskat mene ke len sim singe ka into ka experience presence lal ke mo lake may kite mal asin na siya kite bas kuma le minister libanel da ka madawak na kite kat keng katfindan ka na ke o yesimal da ka inti savory Siam ton ngolal gusnge kat kan lipsela el pakanak na bay el praikun kadel esang na sel kalme na sel ganda ka fahkwack man si mga komilya kem singi pa na fahk mga memoy tay fahkke rit man siyang dot si bangan
Revelation gash academia long chi gash al gosh. Nongol chi algos. Kadin de siang tot. Siang tot singa pa si oye ma sikyak musingi men si mama algorithm sim singi the kana si scale pa like social media singi election na divide ka dipe katwin election noang na ge katwin mo pe ma sikyak ke Democrat Republican nge men ipla ke ta kala ka pa ka ngakai nu si na ke mo la koma mama le Mr. Liban shimon ke mo la David bat shi bang kan shimon da ke mayun la Uriah som fosrnga la a David el mata afkan na kadin tak mamel son im tan chikial nge katwin loang na get den ama wu bang David chena ma fakek mo after God's art nakatloang na kaya kuye ngakum bolin mat katkan patatle ay penange namali pan sima kum da shimon ma anchiga pa kum sam ke inequity na kingam da lipshe inequity singeta na David eleta la kuluk mga lara nara katkan fak na ke inequity sin katkan denaita the part of fact la kat finne ke norela al dikan nanan ke katke the David inequity leta samsu ko ngata garal fact na pailal walum la na pain trunot lan makuluklala kos fines wikat kipel lola somla farane killen musingian sharap si somla nga Fahkwack na kinga ended up hospital si won fukon ngo lemekos ash mas nalalap si sikyak finan England London England na bangon Cred Blake na yes malam kumita malam singa lalkos population nga matawag eradicated na and in fact masa overfill nara delus cards ko nga ashmet mi siya nga nin kain takain ita kyang ki cards ko nga din subsistan ke mass grave siya kat pinefalo isam ke 2009 pinen Samoa tsunami si masikyak ke 8.0 retro scale siya ke earthquake siya kadi ka hindi pala casualties nga but siya kang ngalia Samoa mi siya nung wala ako sa American Samoa may tiya Tonga kaya na siya pin-earthquake siya nga so daluksik first cousin sila kaya elmata Western Samoa ana ini kyak kalya ka ana nala na may tanin fungle may tapate kan katay tiyak yang may nga matalap tiyak yang nagi plywood ngay tiyak yang nagi carbon store siya nga katangan pat narakta mo ito sam mo henin picnic lash ki Henry maganda puli siya paytiyak lang ay alom alu siyan nada ka nati tayo nakanaos sila nara taka na si kum kadin matawak non ka nakela makuluka kinga sam ke and England pasta si nga mata sumonda si pasta met ke ngaluto University of Washington ke 1983 ngaluto la ke Reverend Thomas Malthus nakakyak mo in the attempt to do good you bring evil na siya pa population will outnumber the resources na bakit mo tawag liyan na ke Elia March misingin so mas nga kita ko na kaya pa ilmo tawag si muspuk siya kaya oya siya nga tena shafla amo mas nga sikyak plek siya nga sikyak nara ilmo tawag nikyak shafila buksilal nga il sham ke sinful of sin Tadal ki buksilal nga ba plague of plagues el kyak kalim yela makuluka man na serious sisingkat since is worse than affliction mat kakataya ki affliction ki Victoria wala limnish tilipan la affliction siya nga el cause pain nara taga katindi la affliction is not afflictive death is not deadly the devil not so devilish hell not so hellish as sin is
Makuluksi nga el makuluksi. Orang kata ka insulpe akademi in kone kayala. Kastal Paul ke Roman gosh fastungol dolu. Molin makuluka pa misya. Nara mana serious si banga ke inequity si ma David elita nga. Napa taka na sikum ke siyam sikum matam na lipan ilta kaya kataya na sikum ke nga. Na ensi mataka na sikum pa kat fin-election law ang ke siyam sikum ito na pangilapan lang silang kat na sikum na kilakalamia. There is love in the discipline of the Lord. Pakalamia ke fwas siluangan. Kistan sa siluangan. Olem kat nimit kaya in malatlong. Di eh? Na eto ka na sikum ka din ito ala. Lang sila na sikum ay usi o yaluo. Siya instructive na discipline, na siya corrective discipline. Na instructive siya nga, kat siya lima sikyak nga. Tatlo ang nagkakasal ito ko, akademi, makaninas kaya. Corrective, pasikyak na sila David nga. Na David alrana el patsi pata kaya ni, taluksimit na taltala misya. Skaliya consequence kaya nga. Mesi sikyak nga na finan White House nga. Files nga ko flagek la. Mayit na katpangon mo papatamas nga. Lala Republican ka Democrat, mayit kat nga itak na siya nga. Kung nayakyak ta na, kas pen milo sa rang nga, dali tala makulo. Katatalik makaim dahil nga, pautakle. Dalorek makin, nag-sexual immorality nga. Para ko flagek la file nga. Case in point, ipel si Clinton el, presta na, nama Sheffield Tower siya, New York ni. Bait call nga, matawag yan puso siya yan masikya ka, el matawag ki si Fe patati natin. Napanang rakat finloang na kaya, kat folok na nigel Ahab Jezebel. Ahab Jezebel relapes scandal siya ki Vineyard Chilal Nebot. Na Ahab ilala kilala, aspe Vineyard Chaya. Jezebel sa Benwoki Nebot, ikaklamasin. Siyan yan siyan, dalurik magan wala dala, expedite mass killing katalik shishit. Pa-sacrifice madalara, manantalik ngaya. Kung finli pa nagi, siya mga fakla, wimdan kielan, ilal pa kaya pa, enwak talik siyan siyan mo ito. Matayano, a portion siyan. Nagakat papel, the serious ki, ni kumakmas. So, mega dito ke, idada ka confess, ke lutuda nga, kaya awan ko singal siya. It ko singal siya. Al ko singal siya. 911 Sheffield Tower siya. Yak tolu nepat ke Vineyard lala. Yak tolu catastrophe siya sikyak tugun iskiel el tuyang Elijah el tuyang na siya. Ahab Jezebel. Toko siya singan pa si Sarah. Inel dansingan pa Jezebel. Para warning mga amta kalimia fin matan silang si kol siya usi. Na kung liya pa masisikya ka. Tukune ya pel kol taga ni misya Jezebel el sikilan tafo la regime lala. Okay? So, masisikyak nga pa, ye Clinton rin siya administration lala. Hillary Ron, Secretary of State, sikipin tafo la. Kung finilusan, malos kalensap ngayon, papinalal Ahab Jezebel. May point siya nga driver. Nga takuluk yaldal. Kat siyam-siyam kunla, ashto ko siya alikos wo. Judah. So therefore, mo lang to ko siya singalya Northern Kingdom, singalya Southern Queen Adalia, kat ngitang mo ladala kapsa na gamit makulyas ni. Nara, panang tako, kat met kola, kat awan tapas ito man, maita.
na pa mga sikya korela fosyak nga may tamatake o yaman ilusashke. Katapelera instructive discipline, corrective discipline. Yal David, taliksimit na daldala misye, na ilta ka faksyafi. Nara samlam nga sisngalit ko fakla, ilta ka masal-sal na insyel niya. Tikun elwalom na insunod na makuluklala. Admit makuluklala. Nete na lak siya sila restorilye, natalik siya to ko nataldala, palalmat matemete, kasha mebet finpelo. How beautiful is that? La misa talik siya kisbin makuluk, siya ta ko haula, dahil na upela huye. Nara, kitsion singal mikor fastyo fak mo, ko tala, lana kaywa, in mati Jesus fako, el que fue la lana kaywa, may Jesus fako, kay nesnes, Jesus fako, basta kimita. Nara, kika sam-sam ganda ke, ka fue la siyang pruning siya bangan. Nara ke discipline lala, pruning, painful, confusing, experience mo siya pain, hurt, struggle, difficult situation. Kata ka na yung kat, left for rock la, naki-reality wo. Pangit instructive discipline lang kata. Nara, kat finliyan naki-discipline sila nga El fact tipus nga, lufasit ko nga siya mo, kusin mateng, makus kayo ke, o nakay lan si papa, kayo close on akalimila, katil o rekusle, o namanatal. Me, na asya dalikma, dapat ma at yakay, pinti yakay akawos, o nakiyorek na sindalik natal, na kayo, kalme pa, kustiya manatal na pay. Akos o na temtia. Kadinan ka nagipapatamas fin fellow. Yalos kay kat, ekat sanaka na los na. O inge, arulana fal ka dinak pa si selyi kat, na sin papatamasin ngon. Kakatin mo. Papatamas fellow, yalos kay kat kikatin pel, fal na kilye lalos. Akadel kay kat, tayin muna siya, kakadi ni Pace ki matalan. Kipel makayak ka to, kadaliwa na inma, aksapar yakat kipel siya. At iya ma inaksiyang ang yakat. Tasak tatuk, elos siya, aksiyos siya kikainin kayak inge, elos kosrani, maulin misle, lan siya mo siwas. Nakaangan ki, si pukma tena kalamiyak la siya author kaya ipruba ramngan discipline sima taka kisipin lang silan kat in ma pruning jenge ku fayak la siya nalikin kotela in ma si sus fako si na mayan nga ko me fintie palat discipline jenge in kaya kat na pa fak makata na talik temtia nara Inayak discipline it's always for our holiness, for our good. Pangan siya Nara instructive iltakangan, corrective discipline pa iltaka kisipin anakadin because of our continued rebellion toward the Holy Spirit conviction of sin. Nara kataka kisipide akos kita kalutilas ki Pel naftuto sumlay na kalimila, pinne katikin matlalalfungi, esek na as may kayok taka na sikom. As pe may kayok taka na sin, matmara makulu. Tawo nga kumin kayok ki makulu, mawo mga kumuralalikinan makulu ka. Napanangara, kisam sa kong ilal David nga taka, ilta kay nakalimyo, nakita mo lilipan ilta kakataye. But vinsom na kay Luhk-Psalm singal siya, kadalila, lang silan ka, taral ka, inorela, discipline, singa na, arata ka kifastolyo ako, tumikar na, kisibin kaskasaklong, ngamtayin kayo klala, munuk na fon mas kisibin makuluklak, nga walom na sunod lang makuluklak, siya rin na los, toas na siya. Kaya nga riti mas, singa nga tali, ke tang silak, ke ngasom na ospital.
ngali na kailang awi mata ace ka fallen lem singe. Mana nga nis, men nga yakin mit kalan sapsi. Man ka na lang, munun lem, masal-sal la kisipa. Shal si soror la fin shaksing. Na panang ara, ke kasha, lowos ke paray. Ke kasha, inge. Pwede lang ang sum na ke insyu, masima etakan si misa na si kum. Masingan pakaslan ka. Na panang ara, inkain me esta sa ulakong. Kingalas matakangay. Kung finmet masya na nga, naknas ka li praise gongay. Praise gongay mataka. Inakalim niya. Kung fin maspe, te kalmian ba siya makuluklom, katapelak fututuya kumnasin. Na panang, don't read between the lines. Kain, kayak si mataka ki makuluklom, anafaklalem ni Stilibana, kumpaita, la masingan, are you under corrective discipline of the Lord? Or are you being tested? Narataka na si kuminalan nan kalila, making ako maskeo. Napasi sara, kat Filipel genus mataka, taka na siya kakewa, na siya mamadel, siyam-siyam ki, as of late, ako min reflect na kisiyam sa kong iba, the beautiful bill, madelak basila, ke me, ke Congress, the beautiful bill. Masingan ba siya madal siyam-siyam kunan, tasak tamingat ang lila, katamangan, parela force masikya kya. Nara, likina ako minilya ki masingan, kisinsiyak singan da ka na sikong kangakaliyan. When it comes to the discipline of the Lord, kisinsiyak si mandakaan ba, ka may kayok mga kumpalakan a corrective, while instructive discipline. Pataka na sikong mga. Walang matkandibuk nga na ko. Nara, usye na sikong, inkan som na ke oya si mga skema, Kespin nga walon na sunutlan maglukla ka, na nga som riti romalitos. Molin nga ang singatamli panel, akan tok medically vakla, elikesta na si ginangay. Katikin komisyuste na pahingan, ifo kam kalayan sa akum terama, inin na kum naskea. Na mekatin na naskea. Molin nga, inge, wangan lost na silo siya mol, in massive fun na yun Jesus, Christ Jesus. Na masaplan nga, siya na siya small pie. Kikat massive fun na yun Christ Jesus, aksikosok kiyeli ki masaplan makuluk emise. Masapat ya kay narakish bin manaslan moit, kati Lorella. Elain makuluklan molin moit ki, elsapay ma-win natal, siya ka, inla mash, moit kuluk, inlas na makuluk. Kati laroing ito, masiwas siya, sap kanya kimasap, takay narulan hakpayiyak, inkat siya mulfal, naging nganlal, at yan naging malang si lanikoy. Ilos siya mulkin muli ni koe, na naklalo syak na mala ni koe. Ilos siya mulkin muli ngaan, na naklalo sa malan ngaan. Pangan kaya siya makan rela, labis di ban, yung kain, akaliminasyon na pange kaya siya makan rela, na flokin ko me, katakilin matlash nge, fakum kalike proe, tapange, en siya mga tuyo. Kaya, tingin ka kung kulo na malap ke, yakyok na fanning siya mong alle, force kumusi yakyok yan alle, kulo malap na singkat, kaksyakin na matlas ko siya, kuwasli, tingin ka, el tersita la masinga, el som na pagkun penayin buikat, akyas makanyakat na ke, me finsak si makatil, kisar lang gada, mat nakawan mula. The focus lang ko siya online ministry, wana ka askya proy lasing bel na kayo, mat ko siya, ma kan long gas language lasya, kalim ke bang me clients option na tigin mana makalim me namnas kat akilin matlas nga nagat fa tago proy la na siya unso ko nakam kal and I'll yell at the interest kal wisha lasing fa kulong malap
kulo ni suwos met matakaliki katakalin ko wos kepelchinge Lampard Jackson kaksakin kat kulo malap kyartloman tamlel Thailand tamtail Ruth Sikra tuwo benangain kulo malap tamtail ne Melissa William kulo malap long last penajil tamlel juwiaskan kulo kyartloman well Ranger Gibson keep kung kulo malap Utah strong pangan tiging Trescal long last penajum siawluman Nesularin finan Alaska tuwo penangain kulo malap wish lik na senchu sila rin Devon Jack pangan Ronson Jackson lain mo na siyumpa kulo malap kartuman ifin pa yung amo ko mas church ya kepelching kulo malap kartuman siawluman pa kulo malap Stinson Walker kulo malap tamnil singet nga liena lal taka wikat na lin na kay wakel kulo malap kaksakin kat Thailand kyartluman siawluman pa naske proilarso tamdal Fräulein Kayves tigin tamdal si wiers pangan kulo malap kulo malap lanay strong pa na ni albina siya Tamas tigin tamas tigin tamas kulo malap kyartluman pa longas na sil tigin tamas classmate sila pangan Kepena Charlie Kepena ne kenye Charlie kat kulo malap Columbus Georgia na tamlin si wiers pangan pa kulo malap Virtual Sikra kulo malap kyartluman kat Thailand age amalars Oregon somewhere Maryland and Oregon bangan Maryland and Oregon okay kulo malap kulo tamlin kyartluman tamtal wiers abang siya finan damdalan bangan ane siya kuluk mawal kenye kepena mapewel track line ngaita mawal patalik nga siya kuluk ane kulo malap kyartluman Thailand na leis mukain na well kumtala siya ngayon leis mukain na kulo malap kyartluman ba Thailand na tigin Colin check tuwa kaksakin kat kulo pa lanay alik person kulo malap kyartluman pa Nepet Thompson Alabama Thailand na longas na siya Papa Thompson kulo malap na alik person God bless you kulo kal nakom siya taka wikat pa nam taka backgroundan pain kom siya uluman kulo malap kyartlan mat na kayo wala si bauchak kal uchepe saklok na naopet tamlen na naopet elas ngayon alal mo malas ngayon ka Texas 1 to 2 na kulo malap kal wana tigin treskelak kalam yang kada som nakesyo pro ito ko yang nalawsias ko na in kalye tangan fact pel singe tigin ngawsot pela kun tram na fa to ko nake pro yan ifin ko finas mas malala lakatin ng tram kun kum fakta ke pel sin na tagala pro yan An kom na en faklon sin met wias ngen na kaywa in wi pe fakloman la maun si pakataskeng ako la sila spange la mesik siskejo mataki tu fin kastan gat wangen si makomette kanta fung la keo na panangara nemet ligi lal fung ilomansin oyana siemwe authority si makom som na your pele na keo bakat papatamasin kasraw te kalme pambule shamwe tajak ta fin mal kastan gata fak takomas akfashi bangan si mga kita ko keo mayen el makifan na through his son Jesus pa usi mo na siya nakatakal di kastan gat lalal fung ikin la arsing tiyanik sa kufan na kulo malap na siwas na kayo mataka ngay me fleng pela lemisilipan en kali lash
Alder call of ang si unsugong no niki na kali. Na unsugong etaga ko long. Basic nga lang sinapoy. Maita kay sangan ka ta, pay kadil matal. Inito lang masi ka fashing yak shaksi. Kung ka naksaksaki man kay wasay. Damalan ka ata. Sin kin. Kumafulla. Lamala. Kay tingin tres kay kung kulo malap. Unso ko nga ito kay roommate wash melema sangan kata kat kulo malap ke artlan man da wa kalwani shula lap lash ke kas molan kat man da kay kat akas makani kat na pang ministry lo wasa kom acronym kom kosa online ministry kom yok shbashin kadim bel na gayo kom kosa online ministry me ako lang nagtagalan lame Nik mit patle kan nimit patle nakat me kapun week singa kapa singa pa me standard lesson come there we could knock on the phone like a week singa me singa in me speak and act like a watchman as a watchman speak and act as a watchman I'm from era when I see a son me makunan me mamitsan nga ka from kun era tal fahkak warning may tanda ka nag-akuklan ka ta mitiki patle so speak and act as a watchman from era when I see a son katulog aksigin gat kepela nas kat proile o papa katalle shul kaksigin kum ke mana kay tepo ke kas mol no madaga akay kat sisin siege belching katalle plus ke wala this is just a glimpse fast ka mana phone siya nas papa buen matlas na ka wakasha kadin siya na wasashin ka siya nakefoloksing katin na pagkanin ako lang. Nara boy la sa in ak freshin siyan mat na kayo pangon mat na kayo na kaya ganagin mo so fun matagal kaya wan na yung Jesus Christ wan na son siya lako foson ko sa kalmi Jesus na kalmi mo el pa yung ganagin mo lapay wan mat ka na room even dekel napakatalya sukak sa kung kemana kayo. Fashion class ay nanin bong. Takot na yun lang kalang yok loming wikat kay siya. Wi siya sin siya lang ngan matal. Katalal fingom. Proy kak sa kung kay nin Jesus sa matlang ulas. Amen.